जुजुलपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनिता जी सञ्जिला थौ नेपाल सम्बत छिन्ससौ पीड गोला थौ खस्ती तिथिया दिख 2077 साल साउन 11 गते आइतबार अधे 2020 साल जुलाई 26 तारिखिया दिख नेपाली शनिबार तक थप 109 मैसिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदु ठुनापाउ कोरोना संक्रमित तेगुल्या आतक 18,483 थिएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम शनिबार नियमित लाइभ अपडेटेड ठठे जानकारी बियातिको ख 4075 मेसिके यागु पीसीआर परीक्षण 109 मेसिके संक्रमित लुगु प्रवक्ता डाक्टर गौतम थागु ख शनिबार कोरोना संक्रमण मुक्त जुया 106 छिलिया मुनि ढुंगु दुसा आतक संक्रमित मुक्त जु पिनि गुलिया 13053 थिन। मन्त्रालय कठ वीरगञ्ज नारायणी कोरोना विशेष अस्पताल वासायका चोमा छमा कोरोना संक्रमित शुक्रबार सिगुदु प्रवक्ता डाक्टर गौतम बाराया चिन्हेरा या मिसाया केन शुक्रबार कोरोना परीक्षण या रिपोर्ट पोजिटिभ भएको ख थागुदु थनापा आतक कोरोना या हुनी सिपिनिगुलिया पि न्याम थेंगुदु नेपाली कोरोना संक्रमित के लक्षण खने दुगुदु थोयान्यो संक्रमित मध्ये 98% याके लक्षण खने मधुकुली नुपी संक्रमित याके लक्षण खने दुगु एपिडेमियोलोजी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखा कार्यकारी निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे जानकारी दिगुदु दिपाङ्गोले सुनिगले खने दुपी जिनखुम मध्ये गुमेसीके लक्षण खने दुगु ख लक्षण खने दुपी संक्रमित लुगुले हत्या उपगोले सतर्कता नाले मागु डाक्टर पाण्डे ठागुदु छुटा अस्पतालले भनायापी संक्रमित मध्ये 1/3 लक्षण खने दुगु शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी जानकारी बिगुदु गुलिके बिरामी तेके आईसीयूले टेमा गोदु लिपाङ्गुले खने दुपी संक्रमित तेके सेख मुसुवेको श्वास ल्याट थाकुइको ट्यानुसाइको स्वाट व गण्ड मसीको ठेंजाको समस्या खने दुगु निर्देशक पाण्डे थ्यादेला ऐतिहासिक लिसे पुरातात्विक महत्व जागो मरुसत पुनर्निर्माण या छोले मिका थली पूजा यागुदु श्रीखण्ड तरुमल महावीर सिम खमो बाहाया गुर्जु यज्ञमा पति पूजाचार्य या नेतृत्व वज्र या निकथा थली पूजा जुगु ख पूजा जजमान कथा या नगरपालिका या मेयर विद्या सुन्दर साक्य उपमेयर हरि प्रभा खड्की श्रेष्ठ प्रदेश सभा या सांसद लिसे पुनर्निर्माण समिति अध्यक्ष राजेश साक्य उपाध्यक्ष तेज रत्न ताम्राकारो 20 वडाया अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्द चनादिको ख थली पूजाले पाख लासे महानगरपालिका प्रमुख साख्य आ याको ध्यान सम्पदा पुनर्निर्माण केन्द्र टेना निर्माण पुनर्निर्माण या तीव्र गति नाकेको जानकारी ब्यादिको ख महानगर प्रत्येक वर्ष या बजेटे मूर्त अमूर्त सम्पदा या संरक्षण व सम्वर्धन या लागि बजेट उल्लेखनीय मात्रा विनियोजन या नावया चंगु थका वेकला थयादिल आर्थिक वर्ष 77 अथवा बजेटे 90 मलाक शीर्षके सम्पदा संरक्षण व पुनर्निर्माण महानगर विनियोजन याको ख पुनर्निर्माण समिति अध्यक्ष साख्यान मरुसत पुनर्निर्माण 70% ज्याको चा ढुङ्गुको थयादिको 275 पैसाको सुरुजुको मरुसत पुनर्निर्माण कोचनाटैको इ दुनेहे कोचाइको वेकला दाबी यानादिको दु लकडाउन इलेन ज्यायात निरन्तरता बियाको थका वेकला थयादिको दुसा वेकला मोहतरी चितवन पर्सा सिन्धुपाल्चोक लगायत थास अग्रा ख्यासी हया नेको शताब्दी प्रयोग जुगो प्रवृत्ति पाखे पुनर्निर्माण ज्या चंगु थयादिको दु वर्षाव सहकाल्य देव बुङ्गद्य या त मिग रथे बिचागुको दु बुङ्गद्य या गुथिना पसुआगु दुम ज्योतिषी वैद्यकीय कृत्रिममा मदन जोशी मिग नाग पञ्चमी यदि लका निनसिया 12 बजे जुया 15 मिनेटे इ तकया बिजागु बालागु साइड थर यागु खसा 12 बजे ता इलेहे जगद्य रथे बिजाको ख थागु ख बुङ्गद्य या त बहाल विधि पूर्वक पिकया गुर्जुपाल पल्टनिया सलामी बेगो खसा सुई छमा पानी जु पुजारी संज्ञा सचिव विनोद बज्याचार्य नाप नेमरा साख्य व मोहन साख्य द्य कुबेगो ख द्य रथे बिजा के न्हे द्य कुबी पुजारी पिनी निसी याना शुद्ध जुया चनेमा बुङ्गद्य या त रथारोहण या के न्ह त बहाया दबली फजन मण्डलिया पुजल मी
मृदंग भजन कीर्तन पाठ या मागु परम्परा दुगु फासक प्रसाद अमात्य थयादिको दु अमात्य थयादिको ख बुंग द्य या त पुलचोक गा बहा तक यंगको बले वो अन मेमेको थासे यंग बले न मृदंग भजन पाठ या मा बुंग द्य या त हरिहर वा महादेव कथा पूजा न मृदंग पाठ या मागु ख अमात्य थयादिको दु द्य रथे बिजा के त यंग बले सम पानी छु ओम चया त गु पूजा भ छमे ज्या मुशाव छमेशा द्या झल्लरी कुसाह जने मागु कहा बाजा पुया यंको गो खासा द्य रथे बिजा के गु मिग फिंगु लिपांगु साइड ख भाषा सेवी नेवा निर्वाह उद्योगपति लक्ष्मीदास मानन्धरिया टुटी अपरेसन तालागु दु आइतबा पनि थपे छि दया जाओ टुटी क्वे टोटुगु खासा भाजु मानन्धरिया भाषा मेडिसिटी अस्पतालले फनाजुगु ख वेक मिगा अपरेसन जुगु खासा वेकना जानकारी बिया दिगु क्रम भाजु मानन्धर थपिङ स्वास्थ्य जुगु व चिकित्सक देशा अछना सोनु पेनु अस्पतालले चुना आरम्भिया मानिगु ख थागु कनातेगु दु वीरगंजे अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी यागु जुगुदो कोरोना संक्रमणीय दर उपया ओलिसे ठौसुठे न्याटाई निसे लागु जुइ कठ अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी लागु तका जिल्ला प्रशासन च्याकु प्रशासन जानकारी बिगुदो मेगु सुसा मवतले नीति अत्यावश्यक बाहेक फोक्का सेवा बन्द यागु निर्णय यागु तसा मेगु जिल्ला व भारतन जिल्ला प्रवेश रोक्तागु दो वीरगंजे दुगु निजी व सरकारी अस्पतालले मध्यको कोरोना संक्रमण खलेर आवलिसे थनेले आकस्मिक बाहेक फोक्का सेवा बन्द यागु दो अस्पतालीय स्वास्थ्य कर्मी व बिरामी याकेन कोरोना संक्रमण खलेर आवलिसे नेपाल चिकित्सक संघ इनाबे अस्पताल बन्द यागु ख वीरगंजे छगु सरकारी व छिन्नीगु निजी अस्पताल दो वीरगंजे शुक्रबार व बिबायना कोरोना भाइरस या संक्रमण निमसीगु खासा 75 संक्रमित त्या गण्डकी जोंगु कोभिड अस्पतालले वासजुया जोंगु दुसा निमिसित आईसीयूले तया वासजुया जोंगु अस्पतालले कजे डाक्टर उदय नारायण सिंह जानकारी बिगु दो प्रत्येक श्रावण शुक्ल पंचमी यदि न्याकेगु नाग पंचमी पूर्व मिग शनिबार परंपरा कथा छि मोतका नागे किपाटिका पूजायाना न्याकुकु ख थते नागे किपा मोतका तिकेबले दक्षिण नाग ताहा बिछि लिसेया जीव दुख मबिगु लिसे मि मेगु मलया भए पाखेन टापक्क जने फैगु धार्मिक विश्वास दु नाग पूजाया प्रचलन वैदिक काल निसे न्यागु ख सब वैदिक मान्यता कथा नाग्या त ताहाया जुजु कथा कया तको दो नाग त मोहलतासा लया अभाव जुगु जुगुली लया निटिन नाग्या त ल्याका ते त पूजायाको परम्परा दायव गुखसा वराह पूर्णया न्याका तको कथा थोय तिथि नाग राजालिसे ब्रह्मया संवाद जुगुली न थो मिग पंचमी यति नाग पूजाया नीति शुभ साहित्य दि कथा कया तको ख स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम शनिबार नियमित लाइभ अपडेटको जानकारी बियादिको खसा मिग सोनिकले सोम कोरोना संक्रमित थप जुगो ख वेकय कथय निमव यलाय छमेसके संक्रमण पुष्टि जुगो ख शनिबार लुपी सोनिकय संक्रमित मध्ये पाटन अस्पताल प्रयोगशाला याको परीक्षण या छमव यलाय छमव स्टार अस्पताल प्रयोगशाला याको परीक्षण या छम लोगो ख निनादी अन्तर्राष्ट्रिय पुका चीन दक्षिण पश्चिम शहर चेङडुन स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ज्यापु बन्द यात आदेश बिगु दु अमेरिका ह्युस्टन स्थित चीनिया वाणिज्य दूतावास बन्द यागो छुनि आदेश से प्रतिशोध स्वरूप चीन न थजागु कदम याको ख चीन विदेश मन्त्रालय जारी यागो विज्ञप्ति संयुक्त राज्य अमेरिका अनुचित ढंग कदम पलान्याको लिसिन दूतावास बन्द यात पाटे जुगु लेख्यागु दु विज्ञप्ति वर्तमान परिस्थिति वेगु कथा संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य जिम्मेवार जुगु दोपन्डो लिपांगो इले चीन व अमेरिका डटे ठिठी विषय तनाव स्थिति जुया चंगो दुदासा अमेरिका ह्युस्टन स्थित चीनिया वाणिज्य दूतावास ज्याको 72 घण्टाका बन्द याता आदेश बिढुङका निगु देश डटे कूटनीतिक विवाद उत्पन्न जुगु ख अमेरिका या दूतावास पाखे बौद्धिक सम्पत्ति चोरी या ज्या जुया चंगो दोपन्डो
इजरायली कोरोना संक्रमण उपयावी ढुंगा प्रधानमंत्री विरुद्ध प्रदर्शन जुगुदो प्रदर्शनकारी देश प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहु कोरोना महामारी हुने चुन ठोस ज्या मजुगु दोपतया व्याचंगु प्रदर्शनकारी देश प्रधानमंत्री नेतन्याहु राजीनामा माग तगु दुसा कोरोना संक्रमण सुरु खनि दगु इलेनेसे प्रधानमंत्री तारिफियाना इजरायली नागरिक लिपांगु दि कोरोना महामारी तीव्र रूपमा उपयाचंगु ठासे ठोस रणनीति मयागु ठासे प्रधानमंत्री आलोचना यागु ख मुलुकी महामारी उपयाचंगु वडिकी मफगु हुनी प्रदर्शनकारी देश प्रधानमंत्री नेतन्याहु या छिम हुनी फुकलम बन्दै यागु खसा इजरायली कोरोना महामारी हुनी आतक 10 लाख मनुत बेरोजगार जुइदुंगु बीबीसी उल्लेख यागु दो इजरायली लिपांगु इले नि 2000 डन संक्रमित उपयाचंगु दुदासा आतक कोरोना याग हुनी 59400 उप संक्रमित जुगु दुदासा 448 सिदुंगु दो थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदो आफ्नो पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुत यादिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पियना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यातनो वनेको उजा बियादिस सुब्या जेमा भ्या